meni je najbitnije da na prvom pregledu upoznam čovjeka, odnosno pacijenta koji nam sjeda u stolicu, čujem njegove želje i očekivanja i s obzirom na kakav mu je dentalni status, naravno uz konzultaciju RTG snimke, radimo zadovoljavajuću terapiju. RTG čeljusti kao takva mora se napraviti da potvrdimo ono što vidimo u ustima. Odnosno RTG snimka nam pokazuje da li u čeljusti, odnosno u kosti, postoje nekakvi upalni procesi, da li postoje nekakvi zaostali korijeni, da li postoje nekakvi skriveni karijes interdentalni. Prema tome, RTG snimka je kao takva nužna za donošenje odluke što se treba napraviti u ustima. Klinički pregled znači da u interakciji sa pacijentom i sa njegovim potrebama, mogućnostima koje možemo napraviti u njegovim ustima, donosimo odluku što bi se moglo napraviti s obzirom na stanje u ustima. Putem e-maila današnja stomatologija, odnosno današnji način života općenito nam je vezan uz to digitalno. I naravno da ljudi koji imaju potrebu za zubarom imaju svoju RTG snimku koju onda putem e-maila šalju ili Whatsappa ili bilo kakvog drugog medija šalju u ordinaciju. Mi na osnovu toga možemo nekakvu okvirnu dijagnostiku, čak to nije ni dijagnostika, nego okviran plan nečega što bi se na osnovu samo te RTG snimke moglo napraviti. Međutim, ja inzistiram da pacijenti, ukoliko zaista ne žive tipa u Australiji, karikiram, ili negdje malo bliže, ali opet dovoljno daleko, da dođu na klinički pregled, jer na kliničkom pregledom uz tu RTG snimku možemo zaista donijeti pravu pravcatu evaluaciju stanja i mogućnosti što se to može napraviti. Znači, klinički pregled je bez RTG snimke puno poželjniji nego RTG snimka bez kliničkog pregleda. Prvi pregled traje zaista između nekakvih 25 minuta, pa nekad čak i do punog sata. U tom prvom pregledu nema čišćenja kamenca, nema popravaka, nema pjeskarenja, nema apsolutno ništa, nego razgovor sa pacijentom uz dijagnostičke aparate koje u tom momentu imamo na raspolaganju. Postoji razlika između prvog pregleda i kontrole kod zubara. Znači, potreba za prvim pregledom se pojavljuje u onom momentu kad se pojavljuje problem u ustima. Da li je to nekakav običan karijes, pa bol na hladno, da li je to višak kamenca ili nešto puno ozbiljnije, to je prvi pregled. To se može javiti neovisno o koliko dugo nisi bio kod doktora. A kontrolni pregled se javlja u ordinaciji nakon tog početnog zahvata što smo napravili, onda se javlja, ovisi o veličini, kompleksnosti zahvata i potrebi da vidimo pacijenta, znači to može biti od 4 mjeseca pa na više. Znači kad se pojavi nakon zahvata, ali jednom godišnje je kontrolni pregled više nego preporučljiv i dovoljan.